me ma hwefo nyina akwaba edipa Attention TV so mo amunim say Attention TV de nsema ajetene ne ewo ye man mu ni aman foforo so no eno ne aboabo no ne aso no so kroje ne de abedan ya hwefo ne wose ye pe amunim di ewo media nim anase nsema a chese ajetene ne wo social media no so no ne boma hu de ase ba akopɛ won ne no ma betena Attention aha no muse na ye no ma twetwe nkomo edi afasa nsem no na wo social media platform ni so nyina no okwa ye YouTube Attention TV ewo hon bom wode aso be subscribe ana wa comment we videos ni nyina so ewo Facebook hon so Attention Tvgh ewo hon mo baby biara no ye boye djuma wadere te konkomba ni Agyei aboa ewo hon mo na enden sema ejetene ne ama ohime cha amaji mekunwa na magigi ade mo ne se ade ya mame agrada Evangelist Mama Pat and then what the same year by 2 months so am na nsem all kenyina ne say ade na sorry and dey owo mu yipa no so better sorry na se bonsam Agyei free ni nsem a ono de emfa no obetumi akotena TikTok Facebook and na face no YouTube okasa ba akum yenu miensa pe na ade obenya ni sika na emo no pa ban sika edi na nam so ama Ghana fododo na de omanu atum so fododo na de omanu atum se agrada ne na mo nam ho pa ne de branding of abosonsom kwa eno kwa enowom dodo na nkrofo kan na se me bro actually madwen so intended mu wo be men monyamfo bi papa amyakasam papa ai Reverend Agyei ewo me nche wo ha no misi a ena me ne betwetwe nkomo afa agrada ne nsem because of so no so akwakoye so pon a owo nimdie ewo nyamesam mu ne nyamesum mu ntino me nsem mra mi twa musima me ba ye de nkomo twetwe ne be hyehye so Neda wasese oje mra etwen me papa wa ha no musi Apostle Agyei wa ha no musi ma me twem ben no na chese yen fa nkomo twetwe no enhyehye so papa me mo akwaba ye na mama bia boko de Yesu krai mu pa ye de radiase na papa asema ye mame agrada ken pese me hu say asori dan anase asori se rade be fro bi anase Satan enim hu bi ana bonsam nim hu bi ana na chai mo mpai okay papa era wase on kofo nyankopon konkron wakoa ye tiwanim yimini pesu sinche kasafa me musa de wunya wasam sitie ma wasam emrankwa ofse wo yenkwa bedi hene adumchi amen ma cha sama kana de no kwasam ewo yenyamesu afantu emu no usa Bible say emene be kwawie ya atro adifu ebeba eni tiwe no me yanyame wonwa so na me twa anya wonwa sa brada akasa asem ana ohwe ni su ene ne ban a asena se so kan ni su ne ban ni su hwe kwan ono ka se wa ye osofu maame no on nam na say ye say TikTok no ma de we o ye ni ma enche nyamesum ayabosum okay ada o yabosum o ya o kasa wasakra obwa o say ayi o ya pataku no de o dwan enuma kata no o ada na chese agrada sakra no bibi enu a chese wasakra okay yes e chase o hu se adwumadie bia wona wieye ade bia wo ye wo asase wo so no esu akontabu wo eso le shanadwi okay na enye bibia na yesika but ya masika abefa bibia Integrada ne nyamesum so asakra ne ade nyina no yesika sam na ma na yesa anya nyamesum yesika ne beye obi asofo ne bi nso ye adwuma ma bonsa okay aye facts into patches agrada ye adwuma ma bonsam ma me na na menka agrada su oni ban we nyamesu be ni woni nyamesu bia ni okay na Bible say omo aba na ebi be hu dua ko so they say tro nyina fi nyame ho memu what is it ayi ma cheche ayi okay nke esese yi na nten no hu say do ye na no nam so no anya okay abosomsomo na ode bibi kataso no dia baba ye say oye me so me ye soft okay
say the one who say any pay yesika ya twinira ko sisika ani ti no mo do acha say on kan ya fa say oh no about TV so TV station o just say na me papa oh is to anaba o ka send me pa that's something be am ka me the preacher me come so okay o say obitimi ka say you the most powerful men of God in Africa. You're the most powerful word of a man of God in the world. Okay, just say, man of God, who bet me a young woody and Yame Akomape. David, and I'm sick of what, not your branding holding now. Radio, Sony TV, so let's just say, most David. What's the minimum at the one years of football? Elder. So I say, or sorry, so please, a senior. Papa bompa me so to baby a otie o di su no e di senior wow o say obitumi obi hye baby ni na 10 20 o ye powerful sure enye wo already o so no ma mi ka bo raba asese ye tibi ma nyame su e paye a tibia ye bia no akunta wo be bu akunta me da bia me ka say abana mi di mi si mi dua ebe puma ta ko iti papo boni o ebe ko pie nyankopon ahingwa na mi na de ode wa oni padua na de ode wa no kan do ye no ye bu aten iti dia grada ye no o hwe ye se no fi se o man ho so aye de o pe no banyame yensi nyame atwetwe papa eyese wo ye sofo a wo be politics because agrada na nsem o kan e fa baby no ode ne ho for politics because o so o twen say no ska o pe dipa ni politicians for sika NDC MPP o montam ska pudu fembra ne nim eyese o ye sofo a wo be politics ana ye hu se akoiska bia iska se we could di asofu yo abato be gusi onni ni lem ewonyam onni ni lem onyame na se so ma hu se wo ye wini ma hu se wo ye sei ni ye wo sei te se ekwa bia obi abefaso a obedidi ba nyame na hwe nipa okay nyame na hwe nipa nyame na hwe nipa sure nyame na hwe ye ya anka ya kwai obetimi anya do penyina nyame fa nkwanchewa sure adinti na yema enipa disika ama ya twe free nyame na ase into your software many politics because what sorry NDC ni beben MPP ni beben CPP ni beben PS ni beben ati uni pesu ama ye hu obi yesu ya to aba but amani pe hu ba bia wo sure because NDC ni beba on chain MPP ni beba on chain CPP obi amba on chain obi aba kasa fine na ko nya popiti so ana mi hu nya mi ka kire mi ana we ye say abade be chino na oni pe bi o wa o ma sorry ni bi mate na me se ma me de betwa to a me bisa wa ne se e ya ade a o ye sofo a me se agrada to me kotena TikTok Facebook ni ade o di atem ni ade no o ye sofo a wo se o to me de ho fufu social media mu sa honestly speaking me baby abaka chance apostle ni TikTok on kwani say any pa bibiro ho ona ko masa e felt die nko na ye ho ma so let's say so kan someone o say shun ni pa on Anthony boy for kwaso no travel the for trambia them otwe gwade mra ho anopa awie ni o feel different kwala we say yes say I just say asamu anya no kwakwa no baba polish and you masa and say we do who was you man was that or no they said your peniska but to be iska no but la show no nyame aso twiba ko ba so no ska ba da ho pa ku fa bi bodi iska nya betime ko betime to hu me nyina na o ti say na hu me nyina abu ya ba nyame hu hu and try na ye nam tu nyame na ase na ye ni se ye ni otiatifo nyankopon na mo agua tinankas o se nyame no di enipa na mo esi na na kwan aso
nti se obebu afa so na wakwan am so nyame ne nyame afa na nsi ya mfa na wo nsa fitiase enam so yemanya so en nantu na ase na me pejane sa na me pejane sa de nkunimdie baba na ndi baba sorry so ampacho efutuo ben e na wode ma asofofo na wo ho no youth na eba no bibiara o hwe nkwasi baba ko okoti topa okay na bana pa papa mama TikTok se mzire obi beti aba TikTok aba yenzi aba cancel bebri aba kokronye sofo sure and esa ye hwe ya kwan yie ya na montu yie nya memre pa wotini asori me papa we gene nkwa enye mo de fa esa ye nya potre e ma brabo aprabo e da kakra bi ase da kakra ahwe ya unko tu yebo ase na ye ni nya ni echi na awurade towa so hwe amen awurade dowa otumi so hwe na wajiwu edi epie ya papa ote ne nka eye apostle Agyei na wote ne nka no ebusuafo me ma no de ne telephone number atudwa bia na obepese woni papa ebetwetwe nkomo papa so wada for telephone number atudwa mame papa me number is 0247 136867 0247 136867 ofra papa anapa ewiani anura ebedi nkomo na nyame su edi anma na wonyesha amen ye de nyame su ebema wo na wa yenhira kaise social media platform ni so nyina no okwa ye YouTube Attention TV wo ho subscribe to our YouTube channel do mebu oboso se ne be ya bibiara edbeto na ye kane ya nsabeka okwa ye Facebook so Attention Tvgh wo ho no like share comment ye videos ni nyina so Mr. Jacob bia wo bia nyame hira ai wutu ni de biara da se okremu ani papa oso nyame hira o hia mu abonti abomesambra ne frame ohima echa